Una duta isal tana laga tazalen iduen. Meeting kan sal tana chu sual hi ani. December ni som pathum achanga ni som parian chung hian Prayer Mountain bihang lunglen tanga gospel camping wasai ani dona speaker atan hian pusi la lian thanga puthang te a Synod Revival speaker ani dona lolut chap turin na som cheu ani Christian mo kania visual ta thim thu nei na lakata chanchin thain achwa zalen kania puthang te hi ka thian te ka thian ania an mani tang hian hlok na sak tak kharawa ko ka dong thina he camping a hian zalen na lo chang ve turin ka du sak pui se ani So car SOP ani aling to katanga azak ve. Camping a hian lu thei ani dona. Chu wang chuan registration kha kan ho takin phone number ta lana hian ron ti se lalpan mal som chero se.